Libini Sevenalo, Adababirta Thanang, Sami Bismai Sopi, non Birta Thepipen, Arjita. Cultural and Affairs Department KC Ben Patir Piponsi, Karbi folk song, music lapen dance and inkan wangason, pinning a parman, langpera longsi, patik pontanglo. Mate jonga cek loni pai hini arnia sengkan wangason dak taxi, Karbi riso jang atumapan, mate obi kimia atumapan, panong ponsi, Cultural and Affairs Department KC a hinpen, pinning a parman ki, langpera constituency alongsi, labangso se ki piponji a pansi, langpera misi, Sri Madhuram lek tepensi, pinning pu pontanglo. Labangso along chirap dun langpher hawara maya hin pensi chirap sito dunno lapen langpher jutang aklama longsi adimta hokpon tangno langpher emesi Sri Madhuram lekthi kaninji pona tengke langpher hawara long pining lapuson workshop lapen training ke padu ponong lok lake KCA long CM Dr. Tuliram Rongha kabor ipon lapen Cultural and Affairs Department atum panta churu ponno lapen langpher hawara rata tumta kupai kimelo pusi ningjepon Pining asengkana pan kaduka vipen bangsari kuri mati nerkebra keba bang phua bang phia tumse amen chithab dunonglo lapen labang soang bong se karbi lun kan barim kachar hepen chenglok ason son karbi jutang jubat kepachan lapen kapang choje phansi bomti lapen bom kuru arni mate iruelong ninia pharmacy padupon popusi ye Madhuram lekthe pen ningje ponlo Lajokre phoni kre pholong tu koson si ekrem kitam dimapu labang so along chithan chimunan upi labang so ke chensi Arani, mati kampura ni mati langsung opening ceremony. Langsung alam itu pilih alam citanan positif langsung amai bang di pakon itu. Lasi atepi mai di palam tiga lalu. Litung laju ke phone ikri phone. Litung kosong si mana jutang jual kurung kuci muka kasi pakai pameji. Pen itu dalam kenara angkang apa. Litung langsung si jutang jual ke pangsulo. Litung baca pun tekima. Langsung putar pini pen itu citang cimunan positif langsung amai pakon itu sendiri. Cihepen ini langsung main di palam tege pandansi di kecil. Instruktur itu manang tangkang, kitip lun, tomo, ilum kekam, oksa putar. Itu cari itu pakanan ki, lapen non nikre cari itu pen itu kebang bom ladak itu kacari itu student itu amdame, hekap itu sosok itu kebang nanti. Lalu, also important topic karbi la fosa agenda mukha. Itu. Ni mer ni lo, ni orang ni lo, lang pero ahawara lo. Jadi tum jutang jubat orang putih, lapen ke lamiki, lahai pindeng support ke pacan ponji apkan. Karbi Anglong Autonomous Council lah hinpen, kedeng pon, naningkan second, isia workshop, art and culture hinpen kedeng pon dong. Asidan peneng ningkan bangke, lidung dang lakser hawar longsi, labangso a workshop nang pitik pipon. Asi ke cengsi Karbi Anglong Autonomous Council, art and culture IM, kehai surjorong para kehai, lapen ke Litung jutang jubat ansu se ke pangtang ponji apar. Litung masong yapo nakal jap inti ke bangtang. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongha. Alang litung lahir jumi pen tidak lang feralong litung labangso asiki KNG pan litung manabar saina pi konten report ke cengsi alang litung pan hinben suri-suri kacung kalir. Nili lapuson workshop nadak kacuning ridu nateng pen kelong lo kala kuning ta kopai lo pen lang terara ta kopai lo ate ningkan esek pen elong si bitek joji aso workshop mo bangke kasi nili cuning ke damtang ningkan pen lo elang tera lo sona workshop ke banji pan kabori pon padulo pen kacuning ri pon lo padulo kasi peneng bangke nili tum pan pon lo kasi pini bangke nili tum workshop a workshop kangku mai lo Nikrep pun ada Charlie dulu ko, tunda sancom tin, mata unit tin pen, nanti tum hawara mai pen ko patik pun dulu, isi hawara long pen, isi sancom long pen bangkuan ansi ada workshop ke dulu jiba, lahir tamai kadu ko beni tum kecil cedangi pun, ini pen apa ke ceng pun, isi nikrep pun ada training pun.
tapi alang litum kecu kedu kadu ini litum tak kisik cedang konik lo kasi bang suri bang sarikuri an bake non mat ini tumulang dolo so ke Charlie Dunji aparman ame nang cepidun dui lo saya ke kom nai tapi bang pokem nangi bulo tapi non bang 4 lo sarikuri kate 80% non bang ke non ada nang Charlie Dunji ame nang cepidun si lahai tum ke Charlie ke nang sor athe jong si itum akhai ansu se songang dengan kami je labang so khai ke lagi karbi akhai labang so khai bangke ame thang korom puchi do jutan jubat do ing cholim po khai labang so pachini ji pulotang te lahai ahormu tame elitum ke tame tareng konbom nei ke Charlie konbom athe non ke uwe chuprek chu bosor lo non ke modern age irthepe namasi non bangke digitalize lab kasi digitalize lab arne la so a is a hodaba ili tumjong si chirim dun takte chibi dun takte pulotang te emethang identity hormo ta ingulabi non ili tang sar labang so sigi ken dun pen ka char li la kwana li long dun sa ali pohormu ke ili tum mo ofisi theklong po labang so ke charli dun pena bangke emethang nyung ali po labang ke khai farman ili tuma khai farman olang litung ke Charlie dun inut ke Charlie dun pen bang faru ke thekdun po se sialam lo nak ili tum lang fera lo yong si bang sarikuri pen Charlie dun pen bang poke bage thekdun pami loplong te la bang poke pen amasi la daga bangke asenirio jitu ili tum tanbarim lunbarim ili tum atemo aporom puchi mokha andame alang litum hoi pen si daga bangke indang pole lahen lo ale bangke je labangso kupilo puita abok sob do dundet pensi alangli ali dupigi po hormuge galilo rara farmana bangke ali dupo hai farmana bangke ali lalo ale bangke si nili pamu heta chuneng rilo ke Charlie Dunji tumta Charlie dun pami nang po athe nadak nikre pho lapsona workshop kipige ili tumlong ber peneng do po mo ningkan ko ana philune ili tumge long tu kasi lagi long na ba itong Charlie dun pami nang po pena dimak long ta nono matke ili tu misen dolo ke Charlie adim tame lapen ke ala lun jeneba ala rasingya song atum hatan nili ladak ningkan isi bupes tame dak chekloyon thompli bag dolo training papilo ke charhe na ta ili tum penangan kating ni dun dulu arong pena bangke ke charhi bina kabisi bang rasi pirong dam nang ta dulu kasila hai matha penili tum dang rasingya sok alang litum seng no seng da pena ke charhi alu no mukhata dak charli pon bom arni mane every sunday sunday tin sela da training alang litum pan kilun korom puchi saturday pen sunday ladak chichik polbo penke khola ke thandi tum phana bangka nitum onarium bo hisab suri ke thom gedam ke bang farman sameni tum ke thik pon dolo inon enan nitum korom puchi hormu bangke Charlie polong pon da la ferara atemo ke bangji arni mate future mission je phana bangsi gahai jutanga song pe tame ke patir pi pollo asu ke patir pi alogo ni tame cheram chito do yani gani sit ka pati kondo ma sa kan sit limited available ma la san pati kondo lage abo bheta thana hai bang phoket ke kom nai nang po la pena bat abang ke bang pharoisi lele chot ana bang ke daga bang ke bipon sami tum bang phoket baga dolo bol dang ke tinikan se ka farman no mati bang phoket ba pana bang ke thap long pame sanono bang ke 80 jon le ro bang ke mi pigalam no akuna ngale jita dolang ku sipu si rasote ben apu instructor tum dolo officers tum dolo alang itumin pensi la bang ke product thante ko hodaba ili tumjong si chirim dun thakte chibi dun thakte pulotang te emethang identity hormone ta ingulabi nonili tang sar labang so sigi ken dun pen ka char li la kwana li long dun sar ali pohormu ke ili tum mo ofisi theklong po labang so ke Charlie dun pena bangke emethang nyung ali po labang
labang ke khai farman ili tuma khai farman olang litung ke charli dun pen inut ke charli dun pen bang faru ke thek dun po si sialam lo dak ili tum lang fera lo yong si bang sarikuri pen charli dun pen bang poke baga thek dun pa mi lok lo ke la bang poke pen amasi la da bang ke asenirio jitu ili tum tanbarim lunbarim ilitum atemo aporom puthi mokha antame alang litum hoi pensi da ka bangke ingdang pondet lahan lo ale bangke je la bangso kupilo puita awok sob dudun det pensi alang li ali dupigi po hormuge kalilo rara farmana bangke ali dupo khai farmana bangke ali dupo lalo ale bangke asi nili pamu heta chuneng rilo ke charli dunje tumta charli dun pami nang po athe nadak nikrep ho la sona workshop ki bige ili tum long berbe peneng do po mon kan ko ana philone ili tum ke long thi asila ke long hoda ba ili tum charli dum pa mina ko pena dimak long ta nono mat ke ili tum misen dolo ke charli adim tame la pen ke hala lun jeneba hala rasingya song atum hatani le ladak nikan isi bupes tame dak chekloyon thomfli bak dolo training papilo kecarhi na ta ali tum penangan keting ni dundulu arong pena bangke kecarhi pinda kabisi bang rosi kirong dam nangan ta dulu asila hai matha pen li tum dak rasing ya song alang li tum seng lo seng ja pen ada kecarhi alu na mokhata dak charli pon bom lo arni mane every sunday Sunday 3 sala da training alang li tum phan kilun aporom puchi Saturday pen Sunday ladak chichik konlo na pen ke khola ke thanji tum phana bangta mi tum honorarium bo hisab suri ke thom gedam ke bang farman sameni tum ki thik kon dulu dinon penan e tum porom puchi hormu bangke charli polong ponda lakchara ra dalo atemo ke bangi arni mante future mission je phana bangsi lahai jutanga song pen tame ke patir pi ponlo masu ke patir pi logon ni tame cherap chito do sit ke patik pondo masar ni ben consist limited available mala poson patik pondo masar lage bo beta than lo hai bang phoke ke kom nai nang po la pen abad abang ke bang faruisi lele chot ana bang ke da ka bang ke bipon sami tum bang phoke ba ke dulo bul dang te tinikan ise ka farman mati bang phoke ba phana bang ke thar kon long pa mi sanona bang ke 80 jon le ro bang ke mi pi galam lo akonang le jita dulang ku sipu si la soteng pen lapu instructor tum dolo officers tum dolo alang li tumin pensi la bang ke product than te ko la bang so non la seke kachar example lo ke lapu dilip kathar amu hera alang li mitanga chipulo alang li ta la bang so workshop ke charli dunji pan phala sohut ke lana facilities ave lana facility ave la pen ke workshop idun hala so ke lan chitu bang ve alang li tung ka bori pen no bang ke officers nang man lo bronson kathara son tame principal nang man lo asona thaksi alang li tum han ke mo la puson si upgrade kuri pon bam certificate dupo honorarium ta piponji council pen jalang li tumang bang pen mo kopai ko pima ke do lanchol kopai hormuka nutina kopai ki pisi ka prek mate lalo hai kitame isiale ke thina ye bang ke li tuma khai phano bang ke ale thipik lalo sai phak lalo kidam tang aning kan ben se me isi chidang bang ke tan lo ni ti tulang ter long je ka matha nei yi tum kai ki pan ka matha nei ka sa sai jutang pan ka matha ke dang so kaprek tinia homosti son jali jala ta bang ke la so kamatha meken tum ki pan ko soni cherai kom ning ma juta man ta cherai kom ning ma la so lama puthak tum kitam ta ni kan bela pina an ge chingwa ye do no so ge chingwa ting si ni tum yem so mudram le ke system bela anang bori pam no no ne yo tum kitam ta ni kan system le la hai hem juta nga farman ne hem non hai ne kada ka veta nang kim pi nang rak pilo te ge so no bostu bang la lo hem kim chot material development chot chok thang ki chan nang ye pulong ti thang jutang jubat lamiki apinding sombatak chan nang ji pulabang so kamatha itum asar mudram lek ke ha kamatha si pik te jani si pini anbang bang je thang jutang jubat farman mang phera farman workshop bang so training
sen hiri bipon no jalang di pantai meje curu parlo dia labang so ason son yang gigi kita korba magai itu angkara ni curu re bande isi ya kisi sini bang ko ansi la bang so sike en thuleng sa Nil tong ke damtang executive na pension extended ta mi tung chingwai lo isi dak 19 ta unit do 19 ta unit ang bong pen tung unit 10 pen bang thong hang lo jong si ka charli bang ko ni hang plo de bang pho tam me bang apen nil tu magal dak hawar along ma klem bang pu bang ki yang bong ta bang koi bang pu bang pi bang kala dak charli do tang ni sir ko pi so na mu se charli pon long ji la bang so workshop lo bi especially ke la dak folk ala tu si charli po ne ba ke kana tu dance na tu ke kana tu ko te na dinong ting di nim su ke room sen ting lok hacha ke kan banjar ke kan ahe ka ka ke kan abari man jela tak do tu po lapen lun pu sitame la son tal abari do an sabina lun konon bong oil lun konon andri bong lun konon ka ka ve la hai lun tame dak chali po lapen ke kana tu bang othola ri bang ko cheng na tu bang cheng na tu bang tala music na tu bang tala cheng ke thibe bang man ke dak chali po especially la folk na tu hai tum kar bi khi long kerap lo so nami sir ki lun ka charli kang tu bang puta ki kan da me charli long ni mas lagi lada ke kada ko bitol la dana bang oke pa kan sini lu hai kada ko bitala son tinong ka son charli son tak tin da me sok dance along music silong ni dak charli po tang ni sir community pen sipang cheng bon la bang so teni bang de ini pen je la ini ceremony lo ceremony je zaman hajong itu pajul pon ceremony san dan dia ini je lo pon lo ina pen se la bang so silong se so cheng profile kon pen sir na abang man kala no 10 baju malam 9 10 malam ke cheng pon adu ani sama so asik ke cari kami itu itu nami John Mogan itu hanya tek kan si long sih hanya tek itu kan di abang so ke kata kami itu di ding tempat ini lost culture so culture long mana sih itu mana identity itu kan kalau si culture nanti lagi Charlie kata kami kita shot kita identity mana kita shot workshop lah workshop depannya juga kantor workshop apa saja si awam cerap dulu cerita dulu tentang si setiap cing jadi kono lagi alam awam tapi ini kurang lebih non konselong bolehnya awal saya sendiri dokter sendiri sertifikat penilaian nampung asal rasa pun itu nih ribu ini mai pun ahin kan cara orang mai pun ahin kan itu nih ribu karbing long atau mas konsil long asa kori boleh nggak masa gitu anong kami basic karbi lah tradisional cara kita basic knowledge kan ada interview long kan konsil long itu nih ribu tapi ada itu pan hidung saya itu school tradisional school itu namanya ya saya lah suka cari tang ke pas lo tuh lapan langsung tak kasih aku namanya school lo tuh nama isi satu kali deh dia alang itu sih kita tahu kan cara tuh kita dulu